أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi ngeqiniso nginenzela izibonelo ngabantu enilandela emva kwabo ababengalaleli njengani, ababethi mabetshelwa bexwayiswa bengalaleli njengani. Allah uthi ngenza isibonelo ngabo ke manje ngisenza kini. Lalela ukuthi Allah uthini. Uthi fasiru fil ardi, hambani emhlabeni, zulani emhlabeni, uzuleni umhlaba ka Allah. Manizula kanjalo fanduru, bese nivula amehlo, bese niyabheka kayfa kana aqibatul mukadhibin, ukuthi labantu laba ababefana nani, ababengakholwa, ababephikisana nezithunywa zika Allah, Allah wagcina ebenzeni. Funda ngestory sika Moses nabantu baka Faro. Funda ngabantu bakwa Midian, abantu baka Jethro. Funda ngabo uzwe ukuthi kwenzakalani ngabo. Funda ngabantu baka Noah ababetshelwa bengalaleli. Funda ngabo ukuthi baphelelepi kwenzakalani ngabo. Kumanje uFaro uyinhlekisa. Bethi bayamncwaba, amanzi amkhahlalela ngaphandle, bethi bamncwaba ngamanzi. Angithi yazi umuntu mayefela olwandle kumele simphosa olwandle. Bathi wafela olwandle uFaro wabulawa amanzi amkhahlalela ngaphandle. Bathi bayamncwaba ethuneni, umhlabathi wamkhahlalela ngaphandle. Bathi bayamshisa umlilo wamkhahlalela ngaphandle, awuzange ufuna ukumshisa. Allah wathi ngizokwenza ngawe isibonelo. Bamomisa njengalelwane lezi ezomisiwe. Ukhona kumanje, ngikhuluma nawe kumanje. Abayayo kuleyo museum leyo bayambona uFaro, siqu sakhe womile nko, wena wabona iblompoti. Allah uthi hamba uyobona isigcino sabo ukuthi ngicine ngenzeni ngabo. Babe namakhanda aqinile oFaro njengawe wena obukele le video le. Njengawe wena obona ukuthi masikutshela ngeIslam siyadlala. Masithi phenduka uyeke lobu khedeni lobu oyibo, uyeke ukukhonza abanye uNkulunkulu ngaphandle kaMdali wakho. Wena ubone ngathi siyadlala, ubone ngathi mhlambe senzele ukuthi iSlam ibe nabantu abaningi. Asenzeli lokho. Kahle kahle ngenzela wena ifavor ukuthi vula amehlo ubone iqiniso, uphenduke ukhonze uMdali wakho ngendlela okumele umkhonze ngakhona. Lalela-ko Allah uyaqhubeka uthini? Uthi hadha bayanul linnas, lesi isimemezelo. Le Quran lesambulo lesi osifundayo isimemezelo noma inkulumo ebheke kubantu. Hadha bayanul linnas wa hudan, izokuqondisa, izokubonisa impilo, izokubonisa ukukhanya, izokukhipha ebumnyameni. Wa mau'idha, Allahu akbar, iseluleko. iQuranini iseluleko lilmuttaqin, izovula abantu ingqondo, iseluleko kulawo bantu labo abenzani, abazehlisayo, abesaba uMdali wabo, abazithobayo, abazinikelayo kuMdali wabo ngeqiniso. So le Quran iseluleko. Then Allah uma ngabe esiduduza thina, esithumela lo mlayezo, esilethe lo mlayezo wobunye bakhe, uthi Allah uma ningasilaleli, uma ningezwa, uma niqinisa amakhanda, uma ningontamo olukhuni, uma nisithuka, uma nisizingela, uma lokuzana nisongela. Lalela ukuthi Allah uthini.
wala tahinu. Allahu akbar. Oma Muslim, ningadangali. Allahu akbar. Wala tahzanu, ningakhathazeki. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, kungekudala nizonqoba. Allah uyasithembisa ukuthi noma ningasithuka nisongele nisizingele, singakhathazeki, singadangali, ngoba siyazi ukuthi simeqinisweni, kungekudala sizonqoba. In kuntum mu'minin, uma ngabe singamakholwa eqiniso, kungekudala sizonqoba, ngoba iqiniso lizofika kubantu, iqiniso lizongena kubantu, iqiniso lizozika ezimpilweni nasey'nhliziyweni zabantu. Umdali uyasithembisa kulokho. So Muslim brothers and sisters, nina enikulo mshikashika wedawa wokutshela abantu, woqhuba lo mlayezo lo wobunye buka Allah, uma ngabe besithuka, uma ngabe besinyefula, uma ngabe behleba ngathi, uma ngabe besisongela, uma ngabe besizingela, uma ngabe besisabisa, u-Allah uthi wala tahinu, ungadangali, wala tahzanu, ungakhathazeki, wa antumul a'laun, kungekudala uzonqoba. In kuntum mu'minin, uma ngabe ngempela uyikholwa leqiniso. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.